Paminal kaping 4 inggih punika Niluh Tati Oktamiari, duta saking Banjar Adat Tain Besi. Untuk galah jurusan. Aing matur suksema atur titiang bajang ring pangantar baut antuk galah san kapai sering titiang para anggap panulis sanewan yang titiang para ulama sanedahat tresnain titiang. Om Swastiastu. Ini mare ya meme deman piana meme makumpul dini jama kerja ne ada petakon meme ni jak piana meme ni piana meme senang mironak satu nge yening senang ni mangkir meme nyatuan satuane meme tu sing ada elek unduk ni tuwong kuning ada katuturan satwa bobotoh dari tukang kembar siap ngadan ipudak gegaine ipudak tuah mata jendogen pengawet ni ipudak ngelah siap kurungan tuah dadue makelo-kelo hanti penyatusan liu kurungane kewah pesan kuronane barang ngancanin siap nih apa buin beling gede ajinya petang tain siap selek sanja dogen subek kewo siap nih mandas dogen pangteluni awai ama-amane apa ngidadane uning semangan jagong tengahai gobah sanja godong ketu ama-amane ipudak miwah awaknya mekepal-kepala tadi rasa ipudak mandos tu sengidang cerita ni mangkil ipudak lakar luas ke den bukit ipudak membesar tekan kurenane wayan buen mani awake lakar luas ke den bukit nekene nyai paling gede yang setonden awake mulai nyai ngelah piana ingat tanpa pesan awake yang wani piana ke melang liara sake wale yen loh piana ke matiang dogen tendas nih tetap bang siape pada abede mesaut ya kuranane ipudak buen mani nih luas ipudak ke den bukit kau ceritane mangkin kuranane ngelah piana nih elo jekewah pesak kuranane ngenahang anak cerike ini aduh hideratu susunan titiang magesami tijani titiang pemagisani becek nih kengkenang jani icening ora hinen netak teken papan ceningi bang siap kurungane pada abede yen tuda piana ngelekadang sejelma budek mare yen ngundang mati yang panak nih bang siap kurungane pada abede nah ditu lantas pesudayane hari-hari ini dogen bang piana nih kisanang di rumah dadong nih ditu lantas ya neta hari-hari ini banget siap kurungannya pada abede yang galang ke rumah men
putih gading. Itu memena metakon Ningu diang pianak marah mekoplas sajak nyai mai. Mesaut pianak ni kene me titiangi sana icening dini sawire ada pebesan bapane setonen yang menjalan luas mutajen yen luh pianak ni mati yang dogen bang siap kurungannya pada abade mimi muda keto mantuni nah man keto mimi jengaja icening dini sake wale inget tanya yang nyonyoin bisa bilang wae ni jani icening ada dong ni tuwong kuning tak cerita ni mangke sabila wae memenen gelake ni tuwong kuning tu panyonyoin dogen ngenggalang kone iya mule gelisah satwa teke ibu dak uli mutaja ni dan bukit tipis ni subetelah tuseng ada nunang keteng ditu lantas ibu dak metakon teken kuranane yan apa piana wake Allah meli ketu kuranane ngesaut mensubet tetap nyai tendasnya bang siap kurungannya pada bedek ya ampun beli konden subuh di budak mamunyi makruyu siap kurungannya hari-hari dogen banget pianane kisah lalu di rumah dadongnya itu lantas budak memedeh tur ngolahin kuranane ngalih pianane ke rumah dadongnya ngenggalan kuranane ke rumah dadongnya disubani lekat di rumah dadongnya tinggalin memene panaknya subuh ma baju sarwa putih kerana ia sebenawan dewek ni lakar matiang teken bapak ni disubani lekat di jumah ngengalang ia ngajak panani mule setonde ia berjalan mule ma pamit di teken dadong ni dadong tiang ngalain dadong maluan melah dini nah langsung lantas ia mulai ajak memeni disubani nekat di rumah ni kedang ni mana teken bapak ni lakar ajak ke alase kecerita ni mangke di tengah alase ni tuang kuning tegola di punyan kayu ni teke sakit bidadari nyilurang ternyaut ni tuang kuning nukarin aji gedebong ni entut tetap teken bapak ni banget siap kurungan ni maklo mati siap kurungan ni keto masih ibu dak tadi rasa menjalan pusing ida sekancam penyakit ni ada macelap gawani ibu dak Prati sentana tu sengelah ditui budak tulung-tulung jeroda jangan tanginan tulung tu sing ada ni ngajagin ngemasin ibu dak kanti mati di swarga ni tuang kuning ajahine menun tur mejaitan sani melah-melah saja widodari ni Ainggi asa punika satuan titiang di tuang kuning tetua satuannya ini iraga dadi rerama tusing dadi ngutang pianak lo apa buin mebina-binaan ma pianak lo wani patah mas
Pase Swecen Widi. De pesan ngutin pisalah nih bobot ibuda sane demen memoto. Marok bawa enca entut, satu bawa sampun suut. Om Santi Santi